Cantik kan? This is the Charlotte Tilbury Beautifying Cushion Foundation. Dia barulah juga launch. Dia tak banyak selection warna. I rasa macam ada 4 macam tu, and I pilih 2 and Fair. I beli ni dekat KLIA di Pacha Hall. Dia nanti I akan tulis kat sini sebab lupa, kena check receipt dulu. Punya packaging dia memang cantik. Dia pink, dia macam cushion macam tu. Dah kotor sikit lah. Dekat dalam ni macam biasalah, ada mirror dan juga ada puffer. Puffer dia macam bentuk teardrop puff. So senang lah kalau macam nak apply dekat area bawah mata tu. Ni dalam dia macam ni. Dia macam mesh. Dia bukan macam cushion. The shade memang match lah dengan I punya skin tone, 2 and fair. This opinion is based on my kulit. I have dry skin, so nampak lagi glowing, lagi radiant. Memang macam skin finish lah. Coverage dia for me medium coverage lah. And yes, I suka sebab memang dia buat kulit nampak lagi radiant, lagi cantik, lagi smooth, macam tak pakai foundation sangat, and dia tak heavy, dia tak rasa berat dekat kulit. So for me it's a yes for dry skin.